Pozdrav svima, u ovom videu želimo da rešimo zadatak koji glasi: trougao ABC ima stranice A jednako 4 cm, B jednako 32 cm i C jednako 28 cm. Trougao A1B1C1 sličan je trouglu ABC sa koeficijentom sličnosti K jednako 4/3, to jest A prema A1 je jednako K, a to je jednako 4/3. Odredi stranice trougla A1B1C1. Dakle, imamo neki trougao ABC, da ga nacrtamo. Neki trougao ovako, neka bude ABC, koji ima stranice ABC, ima stranice A jednako 4 cm, odnosno to je 40 cm, imamo da je B jednako 32 cm i C jednako 28 cm. Sad taj trougao je sličan nekom trouglu A1B1C1 sa koeficijentom sličnosti 4/3, neki možda, trebalo bi da je neki malo manji trougao. Dakle, imamo taj trougao da je sličan nekom trouglu A1B1C1, koeficijent sličnosti je 4:3, potrebno je da odredimo stranice trougla A1B1C1. Prilikom rešavanja ovog zadatka ćemo koristiti formulu da je odnos odgovarajućih stranica sličnih trouglova jednak nekom koeficijentu, odnosno da je A prema A1 jednako B prema B1 jednako C prema C1 jednako obim prvog prema obimu drugog trougla, a to je jednako nekom koeficijentu K, mada ovde nećemo sad koristiti obim, koliko vidimo ovde u zadatku se ne traži, tako da nećemo koristiti, samo ćemo koristiti ove. Za početak možemo da uzmemo, da rešavamo recimo ovaj deo, da uzmemo ovo sa jedne strane jednakosti, ovo sa druge. I imali bismo da je A prema A1 jednako K, umesto A ćemo pisati 40 cm, dakle 40 cm prema A1 nam je nepoznato, da je jednako K, umesto K ćemo pisati 4/3. Možemo to ovako unakrsno da izmnožimo i dobijamo da je 4 puta A1 jednako 3 puta 40, odnosno da je 4 puta A1 jednako 120, A1 jednako 120 podeljeno sa 4, A1 jednako 30 cm. Ovo smo mogli malo lakše da uradimo, ali nisam hteo da uvodim neke malo naprednije tehnike da vas ne zbunjujem. Našli smo stranicu A, slično tome možemo da nađemo i stranicu B, tako što ćemo uzeti ovo da nam bude sa leve strane, a ovo da nam bude sa desne. Pa bismo imali da je B prema B1 jednako K, odnosno umjesto B ćemo pisati 32 cm prema B1 nam je nepoznato, bit će B1 da je jednako umjesto K ćemo pisati 4/3, odnosno 4 puta B1 jednako 3 puta 32, B1 jednako 3 puta 32/4, B1 je jednako, sada ovde možemo da skratimo 32 i 4 sa 4, dole će nam ostati 1 gore 8, pa ćemo gore imati 3 puta 8, 24/1, odnosno to 24/1 ćemo pisati samo kao 24, dakle B1 jednako 24 cm. Našli smo i drugu stranicu trougla, sada nam je ostalo da nađemo i treću možemo da nađemo tako što uzmemo recimo ovaj deo C1 i sa leve strane, a sa desne da nam bude K, pa će biti, ovdje imat će valjda mesta, C prema C1 jednako
k, umjesto c pišemo 28, dakle 28 prema c1 jednako k, odnosno 28 prema c1 jednako, umjesto k pišemo 4/3, pomnožimo unakrsno, dobijemo, dobro ovdje nisam stavio da smo množili unakrsno, dobit ćemo da je 4 puta c1 jednako 3 puta 28, odnosno da je c1 jednako 3 puta 28 kroz 4, 28 i 4 možemo da skratimo sa 4, gore će nam ostati 7, dole 1 i imamo da je c1 jednako 3 puta 7 kroz 1, odnosno c1 jednako 3 puta 7 je 21, a ovo kroz 1 i ne moramo da pišemo, oslobodimo od razlomka i dobili smo dužine stranica sličnog trougla. O ovom našem trouglu pričamo i koeficijent sličnosti bio 4:3. To bi bilo to u ovom videu, nadam se da nisam, nekako mi deluje da sam mnogo brzo ovo ispričao, da je trebalo možda detaljnije da se priči, detaljnije da se piše, ali svejedno kad imate slične trouglove, odnos odgovarajućih stranica i obima je jednak nekom koeficijentu k i dobro bi bilo da zapamtite ovu formulu i da primenjujete kada dobijete ovakav zadatak ili zadatak nekog sličnog tipa. To bi bilo to u ovom videu, hvala na pažnji.